Oh my god, sem za tak 20 FPS, what the fuck. Get out of my room, I'm playing Minecraft. Ja sem skoraj v tla strelal. Ja sem skoraj v tla strelal, pa se ubil. Nice. Neka eksplozija slišim. Kaj bi bilo fajn, če ne bi bili v vsakem chestu grenade launcheri? Dva slrpa imam, boš imel kar? In na otok. Ne, od tu ni prej spot. Nekaj vam probo, nekaj drugače. Lahko, mogoče vam dva vmrla, ne. Čisto pred mano ide. Okej, skoči. To bi lahko šlo, skoči. Gre, skoči. Tako imam strah, da vam zgre, skoči. 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 Mislim, da je približno tako, ne? Skoči. Skoči. Super, bravo, pa še roke sledi proti nama. Bomo na staro strategijo uporabila. Ja, po mojem bi bilo boljše, ja. Dole šel, kaj ti prijem pomaga? Ali pa čisto novo. Tu bo not prišel. Nokal sem ga, samo uničil sem chest. Ampak, Tiste cool. ubil sem ga. Še je nekdo pri tebi? Ne, ubil sem ga samo. 2 RPG-ja imam, okej. Pa na tebi bi ga mogla, da si nam metko zapravljaš. Kaj ti kihoč? Sej bom tu nadol, evo, gled še v bližje sem dobro. Ja, manj. O, kaj FTF ti misliš ubit? Nisem bil jaz to. What the fuck? Unje, en prvi pomaga. O god, nekdo me odstrelil. Enega smuko. Ja, mene. Ne, nisi tebe. Enega slučenoko. Pa te pa še enje nekaj, ki je. Idemo dolo. Ubil sem se. Ja sem tvoj onak. Oh, ja, ti si res moj enak, ja. Jesus. Ni noko pa en še živ nekaj. O, glej, nokan sem. Le umr sem. Verjamem v tebe. Hm? Verjamem v tebe strelj, ne? Ne tu, alo. Ker si spet v tla letel, no. Eksplozije se dogajajo. Tu. Kje? Ti mi da North, pazi. Gremo jih prvo ubiti. Okej, ja, good idea. Good idea. Good idea. Zdaj se tako zgodilo, da bom umrla tam, pa ne boš nič radno. O. Iz otoka streljajo. Oni misli, da smo A še tu je en? What the fuck? Sam sebe sem nokal. Skoraj. Čekaj, jaz bom uporabil snowballe, tako da pazi. Mrtav, ja veš. Okej. Ti si me zadev z snowballom. O, please, da. Sorry, pazi! Iz vode strela. In their tongue, he is Dovahkiin, O, Dragonborn. nokan! Jaz sem zdaj razmišljal, kaj me lončaš do njega, pa ga dol strelim. O, gled to! Če je bil to oni nokan, da kaj si? Ne! Ja, ja! Noko sem ga. Res? Ja. Pa se me poleg. Čakaj, če ni tu doli časa, te sem vriti. Vriti sem, ker nimam nobenega weapona. Pridi me rvuvat. Nimam nobenega weapona, holy shit. Samo granate imam. Po vodi en gre napadat, ja. Opičko vidim. Jaz pa tu gori, by the way. Kdaj, če češ prit, ne, na obisk. Je tak... O. Mi ja delamo Human Centipede, če te... Ja, prišel, a kaj prijem dol k tebi?
Ne sem že tu. Oh fuck, tam gor moram iti? Oj, za mano lazi. On misli da, jaz sem tu. Hej, kijec, hej. On misli, če bo njega revival, še mene. Čic bežal je. Starih je še vedno tam prej. Hello, kijec. Kje? Zakaj si šel mek od mene? Kje? Revolver, ne? Sorry. Ker imam metki. Poglej, kako dober prijatelj se. Imaš metke, te. Ja. Ti si medic, man. Kaj imaš orožje, le? Ja, imam 2 grenade launcher, pa 9 granat imam. Čakaj, ga grem samo majti to. Ej! Ja. A, umr je. Ne vem kako, ampak umr je. Na. Kita. Jaz sem videl. Oh my god, že 12 granat imam. Ne stekajo se po 12. Samo po 10, kak je to? Na otoku so eni lahko gremo engageat. Ja. Jaz nijem RPG-a, tako da ti mene. Gledam dol je. Veš kaj pusti malo? To pa ne, čiči. Sorry, never mind. Predalec sta. Ne za moje granate! Čakaj, nisem zadev. Oh shit! The tables have turned. Kjet! Zakaj je v mene, ne? Kjet, jaz grem lootat. A pa ne zamotijo, jaz jo grem flankat. Vaj mi, ko si. Skoči. Skoči. Oh shit. Okay. Skoči. When you try your best but you don't succeed. Od zadnje pridejo, shit! Gradi, pari, vaj. Nimam! A nimaj za materijale. Kurat. Nej, sorry. Fuck. Jaz grem bežat. Jaz sem boril. Samo skri sem vodo. Shit. Shit. Not like this, shit. Not like this. お前はもう死んでいる。何？ Okay, kilo sem ga. Kaj ga vidiš tam, sprej? Ja, tam sprej enak, sem strijal. Res? Ja. Si? Skoči. Oh shit, sorry. Skoči! Skoči. Čisto malo više moram imati. Skoči. The tables have turned. Nijam materijalov. Vidiš eno nazaj? The tables have turned a lot. You mean. Tega flanka z one strani. Ne! Enega snoko. Nice. Tak ja, tihec, tak ja. Stajam, da sem imelo bliže ali pa nekaj. Bliže. Samo bliže, tak nič ne pomaga. Full damage. Ker si vseeno tako one shot. Ja sem, če rocket rideš, potem imaš manj full damage. Ujem nekaj. Tako je vreo? Ja. Ajde. Skoči. 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 In? Fajn je bilo. Škoda, kaj bi. Greš na oni česti? Kjer? Kdaj ga tam dole? Ja, se moraš malo mimo mogeš strelit, ne? Ne ti paš... Ja, no, ja, vre. Ker tega še uničite. Skoči. Thanks. A ja, nazaj nisem razmišljal. Si dobil kaj pametnega vse? Shield sem dobil. Oh shit! Odkot? Od zadaj?
Cik-cak! Od blizu zadaj. Ne od loot lake onega tovarnenega, oš. Nec, to je konec mene. Še videl kaj ima? Znaš? Ali boš me gledal tako, kako sem lepe? Ne vidim te prav tako da... Prej. Realno ti hrib pušati. Kjer je hrib? Tudi kaj, to ti bil, a ne. Ja, to je tudi hrib, ne, ni to tako zelo mogli. Ne igram na to, da ga to spravim. Marka ga. Sem ga. Kaj nekaj tu tako prej, kaj te pošljem tja? Še? Kaj v zono? Ja, v zono. Da ima kje v naslednji zono. Ja, čakaj. Ja, v zono. Kaj te pošljem? Sure, bro. Zdaj je tak platform tu. Tak direkt tja na 60, okej? Ja. Skoči. Skoči. Ti Predaleč bek sem bil. Kant. Shit happens, okay? Ja, sebe bil. Sem lepo bandagil? Ne, se ne. Jaz se še tudi učim, da veš, da tako še full dosti krasno to ne rajo, veš. Skoči. Wow. To je bilo extremely effective. Veš, da so samo dva še, ne? In ja vem, ki sta. Na onem healu sta na... Zdaj, na onem, ko je tam. En na najnem healu sta. En je na najnem healu, en pa je na tistem healu. A ja? Samo res? Ja. Še dobro, da si me roke to. Ono se to zdaj začel šutati s tem, ja, med tem tu noči kiro kaj je. Kaj priješ, da gremo na pas, da ga na hriva. Čakaj, kaj to je lutom? Ne. Ja, dobro, vem. Strah me sem. Oh, šššš, jaz ne vem gor pišem. Kje? Ok, spremlja. Pazi, zon se šrinka, tak by the way. Vem, jaz samo čakam ga, da bom šel dol. Oh, Kje? ne, šaj se me. Ne vem, kje je, briga me, kje je. Ne! Obliži! Bliži! Ok, spremlja. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Nikam ne O, zbeži. tam je, tam gradi. Spodaj. Spodaj na west. Ovi pleše tam, ne. Na west, tu spodaj je direkt. Ok, borita se. Zakaj to ti tu zgradi? Oh, shit. To ti ima full dober advantage, daj killamo ga. Da kam greš ti? Do tega. Pisto, zakaj do onega? To je fajn. Jaz sem skoraj umrl od full damage, ok. To je fajn. Zdaj moramo destroy fort Bil tam. sem ga. To ti beži Ja, tako on kot ti še meni. samo- Mene raše. Samo on je, ja. Jaz ga rašam. Je boj!